At Waitangi, as MP Mariameno Kapakingi stood up during a haka by those connected to Te Pāti Māori. Te Pāti Māori General Manager and co-leader Rawiri Waititi's wife, Kiri Tamahere Waititi, joined in a haka following her husband's speech at the event. As Tamahere Waititi returned to her side of the pōwhiri, Kapakingi said, "Go back in te reo." New Zealand First Leader Winston Peters says he did not come to Waitangi to be insulted. Peters says politics shouldn't be up for discussion at Easter, Christmas and Waitangi, whilst taking aim at someone yelling during his speech. But there's some young pup out there shouting because he doesn't know what day it is. Meanwhile, ACT leader David Seymour used his Waitangi speech to suggest the Treaty Principles Bill could come back stronger. And I'm yet to hear the opponents tell us a better idea than a liberal democratic society with equal rights for all. A person played a conch shell while Seymour delivered his speech. The bill was a point of contention at Waitangi last year. Police are appealing for information after a man was shot in South Auckland overnight. The man self-presented at Middlemore Hospital with non-life-threatening injuries. Police say they were informed the man had reported suffering a gunshot wound in the Mangere area at around 12:30 this morning. An Auckland bus driver who fatally punched a passenger over a fare dispute has been sentenced to 10 months home detention at the request of the victim's family. Mark Takeda died in April last year after an altercation with Michaela Arfuk near Great South Road in Papatoetoe. Danica McLean reports. Michaela Arfuk pleaded guilty to manslaughter in October and participated in a traditional Samoan forgiveness ceremony in December. In an emotional victim impact statement in the High Court at Auckland today, Takeda's daughter asked for a non-custodial outcome for her father's killer. She says facing what has happened is already enough for both Arfuk and her family. That's news. In sport, Auckland FC goalkeeper Ollie Sale's World Cup hopes have been officially extinguished after going under the knife for a serious knee injury. Sale suffered the injury in his first start of the A-League season away to Perth last weekend. Coach Steve Corica says Sale had surgery yesterday. Spoke to him last night after the operation, and when you have these injuries, I've had them before, they've been out for long periods, it's just about having the right mental strength to get through it and to continue. Finn Fisher-Black has successfully defended his national road race cycling title in Cambridge. Aoauli claimed the 27.6 kilometre women's race. The women's road race is tomorrow, the men's road race on Saturday. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oa sa fifia e lo toru e musika. Kalene wa watu e peni. Ele apetai a fifia a la fifia fifia. Tasan me e manuia ia kalupaina. Tolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pitoia pia sio utau langa manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia ukani a omasa bali bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia lana tine matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae manila lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele Mae vamasia upele ta oto ayo pese
Matilo tilo atu isisifo Olo otumai aile casino Mauna moli faata amilongilo Beiko se peramitai ai pupito Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai mafia fia la tenge matama Olo si vai mapepese matata la to ulele na omae vande la lo oleni na oa umasia upele Watonu matatau moa Wafa ai ngoa ai Samoa Le peni nau le Pasifika Wafai mamita mita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai moa ia Samoa Le masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se i fai mafia fia si vai mapepese matata la to ulele na omae vande la lo oleni na oa umasia upele le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se i fai mafia ia la tenge matama Olo si vai mapepese matata la to ulele a omae vande la lo
Le temelo ko le wanchi le radio Samoa le divang o le Aoauli o le wa se fulu ma le ono minuto te ne le tulai lua e le tautua fa wa le su fonga le tru ma yau kilani New Zealand Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo ma lo le fai le faiva ma lo le ono sai wa tanto o lia mai foi ya le fa tafiti o gan wenga tutu ba faiva lo filima lo to pa ia ya ma lo to malo le ganto to New Zealand fa pe foi ya anto no o ma lo le gan ma lo le ono sai Tute ma faiva lo filima e penga le fenga ye malo to pa ia malo to malu o fa ma ta file to malo e o ndanga foi le telinga ya te pe o ye le to ma tanga mai le town le la si le me foi le divang o le Aoauli le wata to ma tai le to o na Fofogamua I le program le Aoauli ma Fofogamua e le ma fe o to o le tato wa fa ta lofa o na pa ia le tua o le dawa pena foi lana upfolfola I le anga tu le fai unga o le nei viaso ma le tua le long weekend tanto amatantu le so antaiao le so fa ma le tua I le ferenga da seinia le va o tangata whenua I po tangata maoli ma le crown I aso ua mavai le lau awa ia tua ia nisi foi o lau polokiki so ia fai pula le mauta ma nisi vaenga fai e lungai o I whangarei le aso I le so e baleri foi ve aso fa ma tuina o le seininga li male le aso anta helpe anta tu ulia e le alofa malanga le o le tua o le vai e le fidanga nai pe o ta o stemi o sola e le dei foi ve aso ma le telo tu sanga o mavai e le o manino la vale mantola vai po ai sa o le fa mai ma o le la tu ia e le ai tu mau pele pule o la tu le mo la tu fanua ma o la tu sa o tonga I o la tu tangata o le fa mai le fa peritania o le na mali li atu tangata maoli o pule uma e avantu ile pule ngale a peritania o lo nongi po le ala vole mene ke vivesi o le pule uma na wa avi o peritani o le mea nga de kupo ingi le vesi o tanto I le New Zealand ke lo va kua meo koe papa ingi fanga magia e le yo le mea na o lo tele ai le mau fina unga ma le tele o le wha masidonga o lo o whanga solo I le antou sanga ma le fo I tau sanga pitai I nisi o iwi po o pitonu fo I tono New Zealand o lea ua uma ona mata ona whaia la tau pe meni po o la tau tutongi o whanua fo I sa a vea wha malosi e le malo I nātou sanga wa tuana iatu e lenga teilea o le tele o le soifu o tangata na mawai I le toi whewata wa I lava o tangata whenua la tuk tele o le soifu ana mawai e onga o le wha o so inga kampapa e le keminga u mai pa mai e re família wa I le lo I hamar konge ko kere mwhaia la ku o mai lola I le mai ap nofo mai o I lo ia fai lo markau ma mau atu ai mana soifua nga o e fangia la kofe au siti ia ko nga menga va pena ele ase se senga ia mau tanto fanua I Samoa ia sola e fa pele foi lele fa mai va kula o fangure ai mai singa fangua nga se fa ku ele se fa ia o kamai mene fia fai ia ai ala ni vaita lenga ai malole on sa fa tala fa tfo I tama tira ma tua alo ba futo pe pele de vang ola Aouli o mai o lua o mai o tau wa kai moko le vai o le lau pe uma o vai lua nga o ye pe o ko ela kan tele o malo silo du o dai o lo fi tai tunga wa la vai el sa ilinga manuia e pe o le tai tu wa Samoa malanga mai atu du fa fo wa la vale sa ilinga manuia le tala fa tu fo I le divang o la Aouli le fa na wa onga tonu ona o toi titi foi tu wa onga o nisi fo o fanda nga la mai al kai foi le fa no ko lai onka ke ye fa me ki nga ro wa me ki nga le ai le ba kwa le mo se me ki nga onga ke a le iwa ai ba ile ngo foi lunga ai ba ile kango le tablet ki le YouTube le kangi comme qui je le fais config e uile o le olanga na le te sui fu monta tu volaine al kamera nga config pa o se pongo le menga config e mo ye manga ai de e ar ke mi vele le la ki e ver ke mi u ki
Ja, wat telefoon toe wang le Oliver ma to mai li wang ola Aouli. Is it the tango mo? Maar hij kan van tele maar to mai miu mossa before je junior to racing ano. Ole ma to wina le Swiss sport team le ba le Auckland ma lo na vanga lui. Wat telefoon toe voor je kamale ya mikapovi. O lo ngā lua mai ngā domestic la ua mana kwa male o kua i au wha i Loki Crichton ma loa lini tawhau penina tanu pona ma loa so i fua UB36 ia mau tō umala vle ma futa mele ni vaengo la ua ma loa vai an tau tau la wha ma lo siau ma na ia meile la vui lele tau tau i whafo le tanga mea ma ave mana momi whafo ma si au parang keke ngale mangiso
tali fo I ilo mana o I mea e te fina ngalo ai E ai ole peli tali malo Mo ai ngai asiasi mai o O leo a kui tele va afi e te asisi ai Ile motu le tu mai o Va asa vili vili e tu isi sifu O loo iei fo I ma vale pasi Le mapu I tinga fa amali e lotu beyond the blue Fo I male te patasi Mangongor mo e pele Ilo uanganga E fia fia iei le ko akira le populanga Kamai ki mai o ma I voli pe lakapi A mai polo so ka pe fai o se kikiki Ele le mau mea e ke fili fili ia E fika ele fu le sale vai e ka o le se fai o le populanga I fili mu O kamai ki anga malu E kau se fer fangi pe mo fika lai mai e su a E fia ai koi la se ita lo I se funfunga ngā Lau mei ko se o ma o se se e kofar so Pe au ke amu fio foi fate ki e o sunga sole is pau pau A se asi mai la e o mu ma sau se ka fau fau Chill, oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana You're the only one and me me tie love lata Oh my beautiful banana Vivianga mai le Tamati Brothers I le nivaingo le Aoauli ma le pese beautiful manonoa. Vimora kuso va talavantu siava sina va vasa bel. Au kuso yo suama niko le wea. Mano arga lue mano le fai fai di Aoauli. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. All together Auckland. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Mo tupe fa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa wau pea le tatu fa bitoa e nao le $5 le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app. E fa tino ai o tupe fa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo le tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa mali eina fasili lunga le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai inga fa bitoa. Mo le tongi no video le vai mo li te ngā tupe so se fa le tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi fa Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mo whaina whatino o ma ile tātou au nanga le Easy Pay. Manatua wa whaasapolia so se vahenga o ni sila i o tātou lala, o lo hapano fo i o tātou visa i o Tara Mamangene, pe whaunga le Pacific Easy App, po
le direct transfer e whaasao i no taimi ai sidi ona whaasao i na iau tupe o taunga tāle pene sini. Mō nisi a whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o tasi ono po onu bera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha Pacific Easy o lau anga mō tupe wha mo mori Samoa. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whe tau i le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Dasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal sui ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, Radio Samoa, vevela Ioi, vevela joy man, ule di vai ngole Aoauli joy fa talo van tuela jo tua fa wa. Alo Radio Samoa tasi lima iva tolu wa mo pe afa yo le joy ma to mai. Le di foi vai ngole Aoauli ni le so tofi le so lima. Alo di ma siro February lua fe lua se fulu. Ma le ono. E le mana tula de wanga yantu ma tua ma ta vale foi e fa tali temi tu wa ya onga ale fa na ule di ya Aoauli. Ya le so bulu foi de yo onga ale fa na ma le telo nga wenga. Ya e foi nisio na wa va bana vai le sope a fai e ni fu fanga vai le tu ai au kilani nei ya ai malanga e cha tu nisio pi tonu pa wa olea ya mana tu le fai mali e lo sa ya mountain foi ya le tu langa foi le lo sa le mo lo monta ya malo lawa e tu teli tu ua tape uma palaka ya o le singa me le kupoingi le tele o whaala wala vei tūlai mai tono New Zealand. Ia o le ka kia foi le lo palaka. Ia misiare me le o le Aoauli. Ka ma foi le whai ei ulo ke ngiki. Ia o meanga. E ma whai anga alua alua vevela ova le vevela. Ia ma whai longa mua i lo ma le whali. Ia ai tape te u wha le lei siaki wha lua. Siaki wha tolu mai le mau ala au kamuka. Fua fa lua fa kasinga kipi lau papa e fa lua nga fua fa ko a kipi ai le lau papa e fa penga longa winga ka nga fa ko fa nga sia kilo mo ko bolo lau ai te le tu wa pe te alu se me mau o i foi la nga ai le yo lu ma tanga foi le mal tu tua oi e wa fa to i tole ai mai ka ko fali e leo le me foi lele o mai kongo vai po a me kongo fale no e se benga e lua nga paua me vai va ai merka ko fale le ala ma ko e ke i va e alue vai ia vai le ki le or fale e ke o i se me ku ai foi mai e o le isa ki vi o le ia ku sa wa e benga va ko ke fale le va mau tanto tua oi e mali e voi me o tua oi e tua oi foi e makwa va la karka ko maftanga e foi tu inga tua oi foi sole e umalau kalo umalau smile umalau ku au kafole o le la ko driveway e makwa le fi akama ya e le fi sei hello mai foi ya ia pa wala me fai kabanga ia sei hello mai lo siski ia nga e fa malolo la ia au kimingo ia le aso o ia ka fia malo fa penga e wa tatu tele mai lopo amela tupu yo langa tangata ile aso ble aso e lopo langa misa i kua male ma ko lua sa wa iluma nga la sa iluma ko so ko kua foi le la ko lapis nga la causa salua ko ila u karongo ia ele ma kwa le fia karongo ma kwa o ia ya melale ka ko un sa ma kwa un sa ye un sa yo e ye yar kai ai ol fa tuanga na wa le la long weekend tanto ya ole ato telefoni ni ole a fa ye tu langa na ole fe sia i solo i fale o isi ainga e masanina lokala utavale le sile me e masanio na lokala utavale pe tau no ul fale ya lenga
Ke lo le mele wo ye le au ke ko nga mu king le larngi. Po le alfa me o ngai kura ka vale kongol ko fangua. Au ta fo le tau fale. E al wa kwarka nga kala kwalu ye kongbe fa ye le olokanga. Yo. O le mena le wo tupu le Waitangi le ni. E lo ko fa ka ka se iro ngai pongi sa pe ka pong. Ia fo ko fa kingo le o le benga. A wa kwa ngai makala. Ia. O le fa ngarnga. Iyo. A le banga ia ka mua ku lai fa. Maua ko ai fa fo lai fa. Ia ngalo ka kango ko fo ile le midi ka au midi ku au. Iyo, e fa pe ngal fa ngole o langa nik. Ai, o le tau singa o file mu mo le no fa fan. Ia tu te tatala no ai fa pe na ia tu tua. Oi. E le mele o ke fa ka ho ko i rungai. O lo o fa ali ai. Ia le fa ngau le mali. As a tashi vo lo le tatu, tunuk le sunga le ia Dave le tele. Ia po le brown butterbean. I le to tele o le au le mafau le tatia ia la to la pis. I le i tua ane o lana whalekoleni nai au kilani sifo. Ia mai ua whapele ona i tu ina na tailunga o le social media. Ona o le to tele o tangata. O lo whapele o na antu mutantia i ea lan tuta la pisi. Ia mai o le pitonu o Glen Eden leo tala no antu ai nai au kilani sifo. O le tele o anta o loa ia po la pisine. E a fiai lava o wha malu mo a tingi posa. Ia ua wha pai e solo ainga. Ai le iangis e whaia. Ia e le iangi se whai e iai au le mawhau wha. Ngai whai ar koe ngā miwa. E le ngar pawoi leo pitonu o tupu le mele. Le mele or kia i la pis. E masangi whaunga kupu i ngei au kilani saute. E masangi on kupu i le tele o pitonu i ngei au kilani saute. Ia le mele o le oantu atia i le la pis. Ai mai se ala. Pe a wha pe foi le leo se awala. E iei se whanua. E le o no foia. Iei se fale, ia po se whanua. E le o no fuia. Vai ka kou le whaia le amionga. Se so ia ko ke whapenga. La sau fika iei pe whape o lau whangua ngā ai arua ko alangi la pisida o whau mai. Ke rangunga foi ori kinga. Le mea o le no whanga e awi tia iei e tātu la pisi. O lumal mako whale. E ili fura kakanga whai e langa mea. Ke maanga wa kule fiafi. Sole. La le ua wha aku mai. Ele mo le momi lumal mako pa. O ka fiwe au kilkir wha pechole. Se koe ngā mea ani. Ai anga ka maua ka ruakua. Ioe. Aruakua ke minga. Ko usao ai luma o lako poku malolo. Ioe. Ma koi a vifo ele na ko ainga. E sa whawhai ma kilo. Ioe. A wele ilo me kua lapis. Ia ngā. Whaifa le leika kome. Ai o le mele o le kia i solo. Sole se mele le ngā koe ngā mewa penga. Ia, le lik, tala whantu wain lea ia testiva mana inga ina in Canberra, Australia. Le was sami to lai lea ngā uto muli va before ia ropeti. Ma ilanta mala inga le mafuta mai na i Queensland, Australia. Vai na kako la pisi. Mise vo ia kako ia aikongo ka avat. Nga umanga aikia i fafu. Ai esir ko mako kua so leo ko fa ko ni o ko vai la pisia. Alright.
You're right. Love for my time.
sa siufantunga le foi Rosa Pai Pai pe ona latou toe langi na mai le ringainga le Aoauli. In ua toe valumala fa bidu tona tale o le tula e tolu o le pese ya Isabela ioe Isabela e ka violai. O na wa i taunu e piki le whana wa onga ia loka le leila uta vale la antu o i le whitutoa. Ia pe te la i o le potua o ngā siwa tali po siwa fin. Ia le ia le tau le longo ta mo e mai le antoa fusi oi. Ia e le anga le ta mo e me le tamititi sau fito ai ma le ta vale. Ia ngā e kengo fongo fuma sa ve ua lau ke le fongi o fofu ia ka ika. I le lava o ngā sa ve unga sa ve umai ala ka iau. O le ala a kāre ki mi kua ia o ngā le whana. O ngā ala me sa ve ufa ako mala i kira sa ve. Eo. Ia ona e toi wha awa wele o lau sa ve upe a taunu male manuia tu le whana. I to tonu a tātu ta. Vale mantua la tau fuspa. Ia mantua tu la fono voi lele. Sfulwhanga i lalo tau sanga. E sala o ele am ta vale pēr le whai fuspa o tamait. Sfulima nga i lunga. Leila su er kam yikir kupe kong yelang sala. So fa tasimo ring to Philip Talavanti dai West Valley Utah America. Fa mo isa temiola uli deniola mo ele tanto filo inga. E mo le fionga ya lilo mayava mai na vai le suyo lo tanto wala leo. Lo fa pela o ngalue mai tono siu tanto. Tso wala vai ya le long puyeli o lo topa. Ia malo to manu fo e nisio mata upolo la walunga. E sa mo fo i le nei vai tau. Ia e mi sei ia le tulanga fa le tonu e pere yai winga o le tau. Lea o lo mori mawina. Ia le feo lolo le whainu mera. O i la tau ua whano pe ma umawai o la tau soifua. E pe o na lipotia maile ia tātou lipoti mai Samoa. I le reifo i viaso. Ia tātou tali la i se teimi o la Aoauli nei. Ia o la mawaile tātou whilo inga nam le fionga. Ia lilo mai ava. Ia whio na i lau tanga mea. Sol. Ia ngai ke ma fuka mai le whane. Ia me ke de la i fo i kau i fafu. Ia oi. Ia pe kau nunga le pā. Le rail. Ia po kua le whale pā le la mara sa vidi mamanga.
ia sautao Tui sa vailu upe moni e la ufa alongo Ta fia taulia se tufa so malo Oi Samoa e pea ea Sa ufa a fofo vai To a fia malie Isi o uitulanie Ua e masani Ile aini usabie Sia fo ila ulu se va ia moto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matu sia la ufa asalo Ele fanya so ulu to ae aloita ile fa alomo Auewe tali Soria ete whaanoa Ono ua lufa lena Dia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ae lima ila utautama Ua lave ai o umama Mau utotonga Sau yo tao ta eva le I o Pe ta tenu nofo Ile mali e o si o loto Awale I e toema Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga In this update, politicians have spoken about unity at Waitangi as heckles echoed out during some speeches. ACT leader David Seymour, whose microphone was taken off him during last year's Waitangi, spoke about the importance of everyone having equal rights. And we heard that our government has no care or love for Māori. Give us a break. The Greens' Marama Davidson responded directly to Seymour and took aim at the coalition. Ona te tiriti. It's not hard. While NZ First Leader Winston Peters says he did not come to Waitangi to be insulted when someone yelled while he spoke. When we come here next year, please celebrate what we're here for. Māori Meano Kapakingi, who was booted from Te Pāti Māori last year following tensions within the party, spoke on the Pai. Why wouldn't I? Why wouldn't I stand? I was voted to stand ki te kōrero. Prime Minister Chris Luxon ended the speeches from the politicians. He was also heckled. We can manage our differences without tearing the house down. And despite the efforts of a few hecklers, overall it was a relatively calm pōwhiri for politicians. Here's political reporter Ethan Griffiths. Protest was limited to the odd heckle and occasional chant today as the leaders of all parties gave speeches. The pōwhiri started beneath showers and a large crowd before sun began slowly peeking through the clouds. Prime Minister Chris Luxon bore the brunt of heckles, while a small group of kuia began singing over David Seymour as he brought up the Treaty Principles Bill. School uniform costs are increasingly putting families under financial strain.
Ngā Tangata Microfinance Trust says rising prices are hitting low-income families on benefits the hardest. It's urging schools to consider more affordable options, with some uniforms costing up to $500. General Manager Vijay Fali Naika says some families are making major trade-offs to get children sorted for school. That's news. In sport, Ollie Sail has had surgery on the serious knee injury that ended his Football World Cup hopes with the All Whites. The Auckland FC goalkeeper suffered the injury over the weekend in his first start. Black Knights coach Steve Corica says Sail is in good spirits, but obviously disappointed. He had his operation yesterday. He'd probably be out for about 6 to 7 months, I think. So devastating for him. Obviously, his first game against Perth, which was his old club. Auckland FC hosts Sydney on Saturday. Road cyclists Aoauli and Finn Fisher Black have claimed the national time trial crowns in Cambridge. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't the estate is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. No foi sala failo un boto
tonu o le fale mai. Say my darling tofa oe, tiri leo tiele ngalo ele ngalo la ua mi o fa a fiu loto o te mana tua la masani, tele ile fa a matani tani tofa oe, dia la upele to atasi. Aeta aloane insecurity, Bay o se moa fiti, la umulumu mo e masiau, fa ate ata avili. A e siva mai se uosi, Bay o se moli tosi, malu vai, Bay o ni waia o se telefoni. Say my darling tofa oe, tiri leo tiele ngalo ele ngalo la ua mi o fa a fiu loto o te mana tua la masani, tele ile fa matani tani tofa oe, dia la upele to atasi. Say my darling tofa oe, tiri leo tiele ngalo ele ngalo la ua mi o fa a fiu loto o te mana tua la masani, tele ile fa matani tani tofa oe, dia la upele to atasi. Ia e whātutu atu tō o manatu.
fianga le divang o le Aoauli na se fulu ma le familu te te ne ia le tu la e tolu e le so tofi le ia so limo le ma sino February lua fe lo se fulu ma le no pe o tanto bulia e le lo fa langa le tu va talvan tu ai ma tu e ma le fana wa o le wa tu wa o ngol le ia Aouli anga ia tu fu ia ngolo fa mai ya vai ya ne la tu fu spa fa mo le tanto a vita vale e wai mau ai mana usala pe ava pe mau ko wele leo ai ua fiafila kanga le divaingo le Aouli le fu mau le tanto filo inga e ma le fionga ya lilo ma yava le suyo le tanto wala leo lo fa pe leo na ngalue mai tono le tanto tudo wala le longo puyeli yo lo tu pa ia ya ma lo o to ma tala vantu le ma yava ma lo ngalue ma lo le fe faiva tanto Aouli foi le fanta fitio ngalue ngai le ia va yesu ia talo fai lau tau Fofogamua ma ngai ale lo alo ale nei Aouli matango fio la stofi ia monia wa tato tu la ta foi le sa ia malifai ngole nei foi vai aso ale am tanga foi o le vai aso fo o le alo fo le atua ia o lo solo ngaman mia lama mea uma se tato tunu pa talo fatu foi le pa ia mawalunga o Samoa lo mai mo mai New Zealand le ngata ilea ia o itu e fio la langi lo mfai ona ma wa ia tato fa salanga ma lo le soi fo manuia tanto te tau whaifa malo lava malo le o sai malo le tauantai e ngā ruenga whai o tiute ma whaiva lo filima e pe o na whenga ia langa tau i lea o le tele o fuafuanga whale ainga ia e pise lava le tangatai e o lo tanto o turu i nai Samoa mua lilo mai ava o a mai le tau o Yesu suiga mali o winga o le tau e pe o na i lapta i ngai na uina mai i lea soa nafi ia wa te le swinga Fofogamua se solo matanga o fia le la wa langi le fo ile so ya wa te le fo ile swinga I lapta ingale ofisa o le va ai tau ya o le ua ya I lava ia tulanga fo ia sa no atia I le lapata inga ya e pei o savili malolosi ya o le timunga mamafa ya fa pena fo I le sa I o alia ma va fa ngota ona a ngai tai ona o le ngā lua si o le tai ia ona o ti munga male matangi ia o lea o tala mali e mai fo ia le ofisa o va ai tau a o lea so lea o matua sulu matango file la I Samoa nei ia fa pena fo ona langi le lei lanu moana le langi ia pesa aua oa mapua oa ina iasa o mawai atu e fa tai le alofo le atua o lea ua toe maua si tau le lei mo si o tata watunu malo fa tv alo na alo fa na wa mo sina la fo mo sina la fi ya e toi fa wa le ya ta to fa ma tu te pe o to fi le pa ya malo si ta to tru le mo ya mo ta upo lo o ma tua telefisili o lo o tonu mai le ta to official le nei va yes o le mo ta upo le fa ta wi si malo le malo le e pe ona ma wailo na soi fu le su le li santinia e vile paulo ek bueni leva pe ana mawalo na tino maliu le aso nafi e ina ua mai alea ona fa le tonu ia se va fo ia le matanga alwen o le sa sia tuai o le se tala le tabai o le so si le fi ye winga le mata pulea va mo le alilo ma ta mata mai le fiafio la solua wa pe o le fiafio la solua o ina le na le fiafio wa pong sa wa pong o ina le na va ai lo le fa tu a tole nei ia tavale leo tavale fuimu ile ngalwenga foi le sosoani mo al fuimu ma le la bia o tutu fa fe ngai tonu ma le fale saina le I tu fulele nei utuali utuali man tu foi Frankie le utuali tala maila Frankie ele fale o lo saina nai ai la po e fa fe ngai tonu ala male o nga ele foi watanuina o inale tele na taulaiva fa ngota laiti foi na o faiva e masania ona ye foi ia na tangata fie le foi talin ya nga I mai na I fainga faiva sa e masania ya stona e te wa mai ya o le tu o ta vale na wa tu mwa ya tasia le lo e ile mele tu I nai tuali ele mele tupu I ia o a toale na o saulava I lunga ia le tele o tala fo ia le anisi o le ainga o evili e pe o le li satini
po fe o ia o ina na iloa o le sa ili le sunga le sa tini ele iloa le taimi le na po le alfa matalanga lan mafuanga alfa fitauli mal fala blavi ai pei o le vavea o lo la le tai au e mātou te anga ia tua aweta mai tia onga e mātou wa ia lo ina ia le vaenga o leo ina i malua ia o le vaenga o afo inei o leo ina i sale moa tala tua kiki au whamatu o mai o le whioa i mea whainga e pengi o afo i mea whainga e alulunga le sami o ski jet ski ia jet ski ia o whioa o lei iai la me lua whapenga ai kalaku sale moa ia ma ai ma amatoanga ia tu i malua na opu e ina ile ata o kele eva koilunga na opu e ina ile ata melta avale o le matutanga ia tu o leo ma le drone le la sa uni e fa lele o le sailinga na mai le po akoanga lo ia sailinga le e tau whainga e saili ia o ina lo la na mata so ta ia i lo le fionga le li komsina sa o so ta i fo i le fionga i le komsina o le fuimu ia le afionga tanvasa ia ai te ufa pe mai tanvasa e musu o lai fai le fongu ia pe mafainga o vili ia afmasanga ia o vili lo o message lo ia afmasanga ai au mai ai lo le afangi le fa matalanga le e fa pe o le fai le sa ilinga le leo ia mako wale wa ave kamiki a onga mo fo inga luenga ai up my le story mua le breaking news at Samoa Observer o lea wa maua le tino maliu o le sunga le ali satini ia o ina le na o toe matalona o toe talano atu ia afumasanga ia ai fai mai se uma na vili mai lea I confirm o la utala na ofi mana o ai ia warkai mi akoa le anga usa ili akoa i kua le mtanga luenga o leo o ia tani mai mo le pamtalanga foi le lea o mai ia ke ufai mai afumasanga confirm ua maua le tino mali o le fionga o le sunga le i satini ia ai se uma vili mai ia o le tulanga nana iai o le whamatalanga la le na mai e afumasanga ina o fesiringia pe o se ngā luenga leo po le ale mafuanga e whai mai ia o le lako sea ride pe o le pekolo fo ilele ia i le va apa ula le mantua na o va tu le atal na o le va ale na le na o mai ai ia o le pe e ai mapa u e se mai ai le ali sa tini mai le va ale na ia o le kele yo ka fesit wa fo e silafia Fofogamua ia e a faina ini si le va ale na mai fatasi e tauna la tau loa le taimina pa u e se mai ai lua pe na yese o faaola na faia ia tolu ia pe na toi fo i mai yesu e pole mea o pa u ala ke le loa o mamao ale wa pole ale tulang fa pe na le tau taimina le ngalu al tato ngatai fali tu ale au tu ali ki fa solo atu e ngalu awa le mo ia ele i file mu le tau taimina ia ai peta ele italia o mana fasid na pawal fasili le na tali mai pe confirm o maua le tino mali ia confirm mai lo le afionga le komsina ai o famatalanga la mai le tulanga le susu enga lena ba tol tato tala o la lato nga luenga e pe ona sa no ele afionga komsina lena nga i mai ai le mafu ai le pa u o le afionga le li satini le wa mali nei Maro fam taia le lo ia antono silina le tante no fomo to foi le vai ngole awu ia wai a foi le va pa e fai si lo wow le tau i le vai ngole fiafi ia wa le foi e le tulanga foi le ia antono nananga ia tu ia le va foi le tau va vai pe ia inis o a ko foi ka ko foi le o nga sami le taimi o le fiafi ia ai antono se longa lai umar su enga wai lo no winga na wa man tele su enga mtanga wenga le winga le mata pula li lopea ia awa foi ole maliu le li satini lunga nga wenga e sau foi la na manino le su enga le o te loa o le mel na le fatwa e fo yona
Wala au mai se whatanoanga mle whiunga le komisina. Ai e lava ia tala na wa au mai lunga e peo tatou newspaper observer. Ia olo ia au mai airia le whamtalanga e whapea le ia i se ofu whaola. Le ofu fo ile life jacket. Ia na ofuina. Ile ia i se tulanga whapea na. Ia ai ole e se le vawe le whala blavi. Mari. Se le vawe tele. O le sunga le li sa tini o se tasi fo i ole whiunga nei ufasta outa. Mari. Ia o lona tama ia nei lo mātou nu. Ia o se leo fo i wa lau i loa fo i le mātou nu ule nei tangata o e vile. Awa a pepelo e vile. O ke loa inga e ke vai whaafia i a ngelo langi ma i kala e vile pe a whaaki aki oi. E le kai po feke kami fo ai o au e masanga o le ko. Nga e whalari kiu ke ngā la koi e vile i tai le ko. Po feka ke kami fo ai. E mai kau le kai ka ngā kasau fa mai. Pe fo ngale ke u mai lo kua ia upe ke kami mau i fo oi. Fo ilele e fa pe na wingon ne tangata whangalunga tau e vile. I le mātou nuu. Loa umal mātou nuu ia le amio e vile i nei tupulanga. Ia ae peita ia ele whai loto ses. O le tūlanga lava le whaalawe wa avea i soi fua o le ali i sātini. Ia wha mai se lona a inga e me sesi o na uso o staulanga ia ina ia mawhai o na maua le file mu ma le wha mawhananga. Ia mai le atua tusai fo i le nei whaalawe. Ma lo va tai ya le ma yava ya ta sia la o le a mo mai se tala la tamai sia so mo. Ya ona o le tulanga fo i fa mo loto pio de ia le unga fo i nga wenga pio na sanga pati ai mal mutanga wenga. Ai le umia na mo mai le ponti le ali lo mai yava. Sole ai sa fo i lunga le sili ponti fa mai o mo fo i le sitino maliu i da o ta fe fo i le stanga tai le fio nga le o lauli i pena tau ne ai la mai tau pe. Ia, oi. Ia se va na mawai e vili anafi. Ai saulo malesi fo i story na ole story le saulo ngole. Wana le observer le ngobai ngi kai au. Ai na over ai i live ai oni tangata ole ai nga male fio anga. O anga ai ia ile ilauli ile tau mafainga mai ole sa ilia mai ia mawai lo le ali iwa. Sfului va tau sanga. Ma liu fo ona ole peina tafea le vai tafelea aina ta ele pola se mena o ia. Ya ole foi lawa tu i tato fasili le fionga le ali i sui komsina ina i mafai ona fa manino mo tato watu no ul sila fia tulanga umana ia le foi le fala blavi ele ia se anga ele ia se va mafautuanga ia na mai le press conference mo tato watu no mai taule le press conference male ma le komiti leo fala blabe tu fa fo se imatu ya le te fono ele fionga ile officer Silio Pulenga o mtanga renga o le MNRI ya le ala sala noa ya wai tonu male ACEO World Health ya tangaloa Robert Thompson ya fa pe fo ya fa ese ya le tatu va aitau ya fa pe fo ya tanvasa o le fesa ya ai me se la le komsina o leo le wa ia le fionga afmasanga Samuel Lucy komsina o le malosi o le tu mainga o le fautuanga na au mai le fionga ya Samuel ya afmasanga i le tulanga foi le ia tiro ia no mafioanga ule ali mfai puli a fai o ia se vai tafi la nga o ka ko nga mai ia kalanga ele ya tawa na sauna me ale ya tawa awa tata we fia ke le paro vai kafe o ku maka ai ai le lo ela ese mai fala la le lo ale me ku le kai me le kai lo fa mai nga vai ka so ku kai mai ya ka ele ya ma fo i vai tafe la tafe ai o ta ele ya ele lo ale tu por fala la ya o le mena na mai ele la ptaina peita ya o le o ta ave fo ele soifua no tulanga la vale vai tafe o no winga la e finga ta tele le se me finga o fiel fa fo se i ona mali o sis
e au noa ma se mafua anga na mafaufauina e mafa pe sa ma in ka o ko mai pe ke ia wa fa fo se ia ona ole fatamala wa la iona anga isi ma fa pe na ma ma so ifua ia au le tulanga na ia Fofogamua o te lole a se fa manino mai fo ele fionga le komsina ia le tulanga umo fa la lave nei e lua ia na mawailo se manino ngol tata o tino Malo tai ya le luma yava ya atono le nanga tamaila ta filo i ngai le so lua. Nisi vo mta pusa tu lai mai le tono le tanto fam sidonga i nai Samoa. Ya i vo le tala le wa manu foi mai. Ya o ye le mo le me foi le o le complain. Ya po se fasia. E fa pele fa tau i le fa masino sili. Ya mai nisi o ali fai pule mai le fio anga o fale adi. La sa mai tau e tau sila fia le tula. Ia, o lena vai atu ai nei le story al Samoa Observer. I le tulanga o le complain le a li mwhai pule a nga i le fionga i le whamsinusili. Ia whapea foi i le fionga le a taua le whamsinusili le fionga sa tiu si matiba peresi. Whapea foi le susunga le a taua sa Darryl Clark. Ia, o la ua ia sa whapea nao na ia i le lau na whaatinoa ma iloiloina le mata upu le afale alit. Le iele case le o tele i atoa lala tilo i le atoanga o le complain. Pau ale mea na fiki mai lo mafau na mua o so mai lo mafau e ala fua il whamasinonga i lalo le tula fono e mwhai ona e whaia se tulanga fo le awa pea wai le fia le whai unga le whamasinonga. Ma se male fitau i le mea le lai na whai tonu o e te sila fia e le o ami o tonu ma le tala fia ngai. E iala e te whai loa atu ai. Lo lea manat. E le ke ngofo ai kuai o le e sau e so onga complain wha solo a kua mai. E tula fono ia tulanga fo le se ivanga na le apili. E apili e awala atu ai e le mawhai e sisio na wha te ase wha masino pe whai wha pena. Ai e awala atu le apili lau le whamalieina i se whai unga le whamasinonga. Ia mantua whare mta upule le talia nei le tūlanga i le whina unga le na whai talua i nei. E maua mai le ese senga o mea. Le whina unga le na whai talua i nei. Pe wha o ngā mo li mau whai ngai ko olua. Le whiwa sue. Pe wha o ngā ia la mau tustusia. Le ana au mai e whamasinonga le paenga o le tūla whono. E tala whea ngai ai o loo whapea mai. Tala whea ngai le whamasinonga i lana tilo. I le wha ono tala whea ngai e male mata upu lea e tupu ai nei le bebesi. O na wha au ngā la ia whamatalanga tustusia. E le whai mai tala le whamasinonga i e whionga i ali whamasino. E le whato apa wailo sa mta upu whapea wa patulai mai se mea whapea. O leo mai o moli man. E an tau whailo leo whamasinonga e wha au ngā ia e wai pei o tūlanga lava ia e le ngata e whailau moli mau tustusia. E te alwatu fo i lumo le whamasinonga e whasilingia o e tusai o lau tala wa whai whamawina e leo. Ia, o le tūlanga la nā le lawa o ke ia kua au mai lo mele ta ilo la ia i le pole ale ne le tūlanga tonu o le pole a fo i le tali mai le whamasinonga pe a whai tali mai le whamasinonga ai o le umaninonga le na e tūla fono ma le ala o me le process. A wha pele whamaale o kakolo uma a wha pele whamalieina o el whai unga whamasinonga. Whaila lau apili ko kongo o aso wha tūlanga ina e whaila ile apili. Ea o le tūlanga na lalo lands and titles court le fo tato to e o le tūlanga fo ilele e apili lalo i o ia details o le case a whai ele whamalieina el process. Ma whai ona ave lunga i le judicial review le masani ona sa masani me i tato i le process. Le au fiai e na uwa ai o ama le angal whamasingo le ama mea uma whapenga e ta ilo la mta upu nei e se tato talia po la tala al whamasinonga i le tūlanga lea Malo whaftai ia wai o le mta upu le wha ua wele i mai a le mta upu lilo mai e lei mai
mangku ole ele e fa wa le kali ole su e ku moli ma we o mai ku fa la ku fa makalanga ile e fisiring el fa mtalanga le ele o mafai fo i ona fisiring ele tu tali le tu le ai foi lengua a toi lupi ia moli mau ele o mafai nga mangku fa le fa mel fa masinonga ele o mafai ona te ena ia mau tangata ia wa mangku ia fai mai le mau fa pe ia nga mai le sala fa te inga na mai sala kala ia uno lima e sunga te lupi ele fianga te lupi ia onga fa pe le onga kua e lunga luia ko lupi fa pe mai ia o le la bakul mol mau le kali akwa e kusa ele ifa ai fa kasima le amla te el mol mau la ele ai se moli mau fa pena even le tangata le respondent ele o mafai fo yon tula is te e atu mela longo winga they accept it la wakali ya la ko esa wale uncontested ya le evidence le mafama talanga ya wa ele o mafai ona la tu tali atu peste e atu fo ia ya ole la su ela mol mau nga ko lu ya mafofo i tu ani fan mafofo tono o so se tu no afunga mo la so si la fia ya o le almeta ona fai el famasinonga o famasinonga fai el ton mari o le mele le o fiu fa kalimo le mau lo no winga la fai la tu watu famasinonga ale ya la mol mau o ala ko wi o pela ko wi o le na au mai el famasinonga o lai yai ia soringa tula fono na onga ia na fatino ia o se tulanga fo ina le tulanga fo ina le unga ke ufa pe ia o mu se fai kula fo a fai la musu ane le mata upule nei fa fela isi mata upu unga atu o mu atu sa ia me fa pe na tupu na fa onga ia le fa masinonga la na fa utautanga mala na tofa fa ale tula fono e so vai le issue le ina ia mawal masuinga mali am lang tasi a mole ia tau tangata umma ya le la watu si mai lola ia matayo fa le ani ya tatu tali la pola talia al famsinonga ia pe tali mai fo famsinonga pele ai e wa mta upu fa pe ali lo mai ia ato no ile sa ole tala vo ile e awaka ke fai le famsinonga e wa ile ma fai ona tutu wa le famsino sa tali mai wa ile fa pe ngal fa ngole ole mele a lilo mai oi ele fa pe foi wa fia complain ela kwa kong ye klo complain kali mai alfa masinonga ya lao me tono alfa masinonga fa pe e ala tu le lo ya lo le fia po le ala va ya me ele fa pe fa ya foi la sa complain foi le fa pe o le fia ya o esa konga step down le ya ele fa pe ngal fa ngole o tata fa masinonga wa esel mele bo ka ba ya ku ye pela ka era porque le lo pola le sa ongol finga le la fai ai ona tulanga tonu na fa yo le o mai side foi le fa pe o senu o tasi to fa o le nu le mali tu ma lo le anga ia tu ye fai pule nei ma tulanga o mai ma mele isu le ia le na fa manino le mai sati ia tau solo mua ile pulenga li I ma fai pule ona tau sile fa vai lan fa vai pula fongo supreme law kako fa vai o constitutional Samoa o le tula fono fa vai o tatu watunu ia tau solo mua a fai lao le a ke e le male fia ma pe nga email fa masinonga fa felan la fa fen file mu tatu watunu fonga mua pe a fai lao le o so na mana titilo atun ta upu ia la pe fo la kilo ngai me o fa ke fa masinonga alo foi alo ka foi le ka ke langonga foi isi mea e tatele o fia ai ia ale ala alfa masinonga fa malam lama mai ati e ala uma ia le tula fono le anga i ngal wenga alfa masinonga ia e lengan tele to mo foi le bro muli pe pole ale fa i ngaisa le na ita uste mi usola mfayento a pili mfa ali lo le fia ma lo fa ga le mali le ai le mata pula le lilo le saule masalo ole mata upule ona ole electoral court ele mfaina apili o te lo me ana le wa anga I mai le complaint I awai le mfaina apili mka upu I
le whamasinonga o Parota. O le whaipunga au mai o le nā. A o le winga o la tala. O le ala le ama le process le whai ei mea I lunga I whamasinonga. O kele I loa la I le electoral court. Po le ala le mea kaunga whai Lili. O le ala o le ala le mea la whai ei. Ia wai se whamasinonga o Supreme Court. O le tato o Court of Appeal. Ia o subordinate courts I lalo I. O le mea la le ngā leka ke whai a koe ka ika. O le process ngā lai alu ai. E le mawhainga e kua koe lunga whape mai o. E mai lau whase a ia o le whamsingo I ngā wa uma mai sei unga. No. E ke alo e whaila lau apili kongo I whaasanga I le whai unga. A mai au mafuanga e ke I loa le ele o kalwhia ngai e. A le whamasinonga la le nei o Paluta. O le ala le mea la whai I tua ngā. O le fo e fo mai le mea. O le ele au mai al whai unga al whamasinonga nta. Upule sa ilo ina. Ia a le wa ia kule la ave le fasea a pule ali mwhai pule. I le tūlanga le I whamasino ia e tō lua. Ai o se mea winga e se lei se mata upuso lei se whamasino ngā lilo mai apa. I le au mai o le lisi o mori mauso le ono sulmon tumpu ali ai umangi ngā kasia le ngā kukula isol. E te whaingo fiena a whape e ono sifulvalu nā ke whai mai e ko ngā ko se furu whala e o mai wale o avangoa iska ka e whengtana e ta ua e se ngai o inga voi lele whala tu o whai ai. Ai o le ongo valu ai kasi pēr ka kalenga sau koe le o mai isko o lua lenga ora kore kore. O le lola pula ale koe ngā mea e te tilo mamau atu ai o le mele whai. Whai lau o tātou langona nā whaatangata lau tele. Fifi e la se sila mai le whaamsinonga. Ia ua le whaamsinonga lai a e I o utu la fono la sila ia le mele o tupu mai. Moni. Le whaina whai loa whai e le whaamsinonga le tōlau longa le tanoi nei. La e tau isi mo le maule o aku le koe le tūlanga whai le whaalablawe ina. O la tō leo mai e whai mo le maule whaamsinonga. No winga la, o la e tupu le mele na. O le o whai loa manino mai luma le whamasinonga le tūlanga na, no inga la e tupu. Ia o se tūlanga whai lele, o le whina unga lewa iai, o matua makau ki a o le la e se whai le te mai aku isi whai mata upu fōu, mea fōu e tupu mai le mata upu e fōtua I mai. Ia o se tūlanga e tatu te whatatali pe le whamasinonga. O le ale tali mai le tūlanga le pe a whai e o atu le whaasea lea ali tu malo. Le link malo whaaftak ia e lengan tui lea lilo mai ama soli. Ia ute leilo la iei po le mea ua a whai wale maua mai la le lua. Whaafea la le si limas fudmon tupu pe ono maua ia po le mea ngā wale ilo loa fo I po whele mea wanga ia tui ia li. Awala a whaapea ngai la lewa leo mai. Mantua oe ua soli le polo ingal whamasinonga. Ole soli ala wala na tu la fono. Ole leu sta ia al polo ingal whamasinonga yanga I mei tula I whai lono winga. E wanse wa ailo ia o el whamasinonga ma leo ia e ele me tu. Ia fia se full tangatala ia la wale umana o wale kea wale fia o mai. Ai ailua. E ele me tu muli langa al whamasinonga al tata watunu. Na mani li e umai fautu la fono el palimene ave taina ia launga tasia I tangata uma. No one's above the law. E peo lefi manga o la kou ia siri aku la kou ilunga e me ia ka ke ngako kula fungo e whao ngā mene mau ki maala mai. Lele, mahalo whautai ia lilo ia tonu se I tātou talitari. Ia po o whea la o atu e leisi la sanga o la matau pule. Ia wai sa o ilau saunanga lilo. Pi e fau laka whai ka hok foilele. Ia se o se manta upu whapene I mani whira ngaro. E whaantatau lea I le whaamsinonga. Ia e pe ona whaanga solo I mata upu le tono le tātou. Tano, ani si vaenga o nai tutupu I Samoa e aona si la fiama a mai ia se tātou tala le vaenga o le fiafi lilo e aona si la fia e Samoa. Ia, o le tūlanga lava ia o le mata I tu o le tātou tūlanga I tau. O lea ua ma aia fo ia I le tātou mta upu fo I le pe ona anga I mai ia le malo I le whaasoso I nal tolu 2 miliona tā la fo I le tātala no ai.
Ia o ana nei le na vili mai ai le matou fono fa vai a te upe pe me faiona va tu pe pa fa na ui alo matou a inga o le la fa ile lisi ia tu fa mai sala uli mas fulu ta la le al tanga tai to tas ia ai o lo fanga solo la fo ia nisio pe ona va ai fontanga le fionga le li pale mia ia masui o fono fa vai wi tu malo te si tu nei yo mai fo sala fai ia o le tūlanga lava o lo au mai e o le whamanino ngā mai e le ali pare mi o la lātou maule tau ave ia male nau tainga ia le leile whatinonga o le polo kets. Ia ai o lo o tātiti a whai mta upo te le pei o na sau noa ia le tuangai ia mai lātou fo i o lo o manana o e challenge i le whamasinonga ia le tūlanga le tōwhia ina o te whono o fono whaawai tai tas. Ia, o mata upuna o le tutu loi i le taimi nei o le tūlanga whailele e aona sila fia le tātou watunu. Ia, o lea ua, o lea Italia nei se tātou whasilia tu le whionga le li pāle mia i le tūlanga lawa e pe ona o whasilia i le tātou One Government Grant. Po whea tone whamanino mai Fofogamua. Po whea tonu la le se leni lea po lai ave wa lewa e lua tali ia wa tātou whanonglongo nei ai. Ia o le tali mai e le whionga le i le tamaitai Minsta o tupe ia whapea whai le whionga le li palimia. Ia o le si whai mata upu le wa tali mai ia le whionga mulpola o le mata upu le tātou wa lele. Lena whapea na tala noa mai le whionga le li palimia. Ine ia mawhai ona lele le whai unga o le tausanga nei le wha lele. Ia a le whai mai ia le awhionga ia mulpola. Ia o le wha lele ia e pei o le lua tausanga o lumana ia i whatoa tino mai le wha moe moe nga lea. Ia o le se eitai whasiringi e pe le awhionga le li pale mia po le whia le tati sa o e au na manino i le tātou atunu. Po le lele ia te se mor kausanga ngi. Po le lua kausanga whako a lele le wha lele. E awane i anumi ai ia le i whaafonga fo i le tātou atunu whape wa ave le tarasi. Ia ina ia manino le. Ia o nisi nā mata upo te loe whasiringi ia o le tātou atunu o le whaatinonga o enga wa o ngā le whai taimin nei. Anga i awa le wa e atuale universite mai si a onga ia mau mai mal deadline o le pili o tamaiti. Mea whaelala nā e kakawai onga whaakele wawel whainga o fong whaavai. Langa e apply ia mātua i pili o whanau. Wai e polo ke tina na wha tautu. E ma whaiona tongi e fon whaavai ia pili o whanau wa onga. Mari. Ia o isi nā tūlanga uma e te tau ana whaavavave le taimile nei. Ia o tātou soifua mālolo ina lawa ia o te loe mo mese atoanga le whionga le li pāle mia. O lea na mawal tala fia ila na press conference taluai. O lea wa toe iaile toe ola ia masini fo ia whai ele tatou o kiseni e lua. Ia o lea la e a fo ini. O la au whaatino fo ia inga luenga i tūlanga na ina ia awane i toe iaile tūlanga le o le amai Amerika Samoa kako o kiseni a toa lava mo le whale mai. Ia o le isi tūlanga i whale mai lea na whamanino ia o tātou tangata fo ia awe i whafo. Ma le whaamai le tupu nei le na whamanino e tangaloa. E olo o mata i tū, ele o le vaenga o intia le awe i tātou tangata i e ngase ngase. Le se solo ai le whaamai le tāua nei o le Nipah virus. Ai pe o le situ o intia ia le to o lua tangata i le te mo me se tala po le alo whaatal pe ai information se e tu ina mai e le WHO ia po le officer so fua malo no ina lalang ia o nisi na mea e lau tele le taimile nei mo le sila fia le tata watunu o le soi fua manuia ina ia ma whai o na maua ia le whamatalanga tonu ma le sao. Ia e pei fo iona ia ile tātou po karami ma le whionga le li pale mia le lopo tae au wala au mai se tātou fontanga mana na whionga. Le link ma lo fa tai lilo ia velo le fa tava mo le tuela ka fa tai mai le tātou ofisa nei au kilan.
wala ngā we ngai pe o nā longa pui ali ele pa ia malo le tātu tino ia wha a wau pēa na mawala malo silitino sili ai la le nganga ia wala tautu ai no le tātu tino ia langa tau i leo a inga male kāle sia pe o na e tautu ai te to le tualo soifu ma le mātua la nave ia sifo ia tui whilo ia i lunga pēa ngalu le e le alofo le tua e mulu te bidei a mai alo fina ngalo e tau lunga i le tātu whilo ing Tele lava Samoa I lau mai mo whaafunga le nei fo I tūla o le fiafi. Ia, manatu o lea ua whai umai tātou po kalami. Ia, e tātou whailoa I le vai so fo le alofo le tua. Ma ua fo isi tala inisio mea o le atupu le tātou atunu. Ia mwhai fo entu I nātua mese lava I whaalaulawe o lo tūla I mai. Ia, siringi ai fo I mafua anga. Ia, o mafua ai o na tupu whaalaulawe ma awe ai le soifua o nisi. Ia waftai fo I le tau Fofogamua I lona taimi whaavanoa I lana por kalame a meso lana tiute ia whamanuia le atua le nei tūlao le fiafi tātou whailoa I le vai so Fofogamua manuia tele le weekend ma le asape almana olumana iai ia alofa le atua ia fo I pia le malosi ma le soifua manuia ia I lau tau wha awal tātou atunu ia mai a teamni ia manuia tele le weekend Samoa tātou whailoa I le vai so Fofogamua na ngalelei so far so far. So for my maruia le shonga ia le maiava mai na vai le suyo le tanto wala leo I Samoa e peo nei whaafunga tia ila na tautua malana unanga I le rei vaenga o leso. O lewa antoe se fulu minute o na talea o leitu la e wha e le tautua wha ua o le radio Samoa tasilima I watolu amo. When you shake up the radio Samoa, lua lua mai, washi mai. Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of man's greatest challenges is understanding women. Problem is, by the time a man can read a woman like a book, he needs eyeglasses. Or as one husband said, there are two ways to handle a woman, and nobody knows either of them. So what do women want? How can men understand women better? Well, for one thing, unlike women, men turn off their feelings of romance and affection when they're working. The same is true when he's with the guys or enjoying his hobby. Then, when he's with his wife, he'll give his attention and affection to her. But a woman is different. She needs some type of loving attention more often, and not just when her husband's in the mood for romance. She doesn't turn her romantic feelings on and off like he does. So she feels hurt when her husband doesn't appear to notice her or want to talk and listen to her. For example, it hurts her after they argue, when he just goes on and acts like nothing happened, instead of saying sorry and making peace with her. Much of what a woman does, whether it's cooking, cleaning, making her house a comfortable home, even her job and career, she usually does out of love for her husband and children. So she feels hurt when her husband doesn't seem to appreciate her. He may think she's just being too sensitive and needy for his affection and approval. This is what causes many problems and misunderstandings in marriages. So men, remember that for your wife, physical, passionate love is not always the same as romantic, affectionate love. Your wife needs and wants your heart. And once you have her heart, you have all of her love and affection too. You know, there would be much happier marriages if husbands tried as hard to keep their wives as they did to get them. So today, with God's help, won't you start trying to better understand and give your wife what she really wants and needs? Just think a minute. Tema
O malila o loto mai le anointed praise le divang o le fiafiu tolunga tuaile tātou polokana mena o le think a bit mo e maa mai tātou umalava i le neia sa tofi. Toi tolo malafa midute o le tāle o le tula e wha. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Toi mole en tuilanga wha toi mole tātou mawhtanga e ui na pupu le iawo. Ia au tui loa na ua whamli ina lau mai mo malau whaafunga fwoi nisi vaenga na o ye le tautua mo e le ria sa tofi. Alo whale tua ma pui le tātou tru la ngātu le whai ungo le neiva yaso whaisi umi. Ia o mahalolonga fwoi o le awhianga iai. I la ngātu le whai ungo le neiva yaso tau le tulai ono. Ia whaatasi mele whionga e le matuta langi le sungalau au ia taito. Ia e tau a vina tātou whasalonga si uli ele po ana nei. Ia e whamangalo si leo lu tau ona wale tau tamali i le ringvaenga o le fiafi e poto le tau tai e le teimi sasi i lana wa ai le vei asfou. Ala wapea whiona toi tali wai ai. Ia le polokala me o le nganga i fo whaiva ma le whionga ia le a tau savea e pei ona maasania i e multibrei. Manuia lau singa o toi, manuia fuafuanga o le whai o le vei aso. Ia alofa le tua e ama wha manuia i lo tātou o dru wa ure ngalo ma le tua au fuala a. Uafia ai lome, uafia ai lome. Lome, 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 lome. E ulupo lome, e ulupo lome. Lome, 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 lome. E fusu foi lome, e fusu foi lome. Lome, 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 lome. E sawa sawa lome, sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Tafa mai ata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o se ti. E inua i sana i puti. Aole matai ua tilo tilo mai. Fea e aluia i le taule ale afa alogo mai. Le ase mea na e sawai. Lauto fa se fa amole mole. O italene i olome. Sina fa lawa se italiane ai. Lo tamanava ua mole. Sole sole lome se ua auga tete. Foliga peio se panikeke. E sa umua muave o ua fuvae. Toi ave mau se vae. E masta la lome ua masta la lome. Lome 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 lome. E lo tu foi lome, lo tu foi lome. Lome 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 lome. E mativa lome, mativa lome. Lome 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 lome. Ole uso lava lome, ole uso lava lome. Lome 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 lome. Mali e lo loto telemo e tolo. O lome lene e ulupo. E ai le silome e no foi uta. O lome tonu la valena. Lei atali la uva ai. Oleana e sauai. Tagi fa lululuga ole mago. A o faila utatalo. Le ai toina fa ataliea. Ua e sasiea. Awa te vave au fika gae fai. Te ai pole si ai. Tata ulava na iloa. Lome mai au te alo. E ai le lome Samoa. Olo otagi peisemo. Ua mawa nei lome, ua mawa nei lome. Lome 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 lome. E ulupo lome, e ulupo lome. Lome 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 lome. E fusu foi lome, e fusu foi lome. Lome 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 lome. E sawa sawa lome, sawa sawa lome. Lome 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 lome. Hey, ha, shake, shake, chino. Lome, lome. Hip hop, chino. Hey, ha. Talafalava malo le soifo si mai le whaafonga I talafo le radio Samoa. Mo atu mai lona tona, wa whaamatala le Princess Welese, Princess of Wales o Catherine, le tūlangana o iai le ngasa kanesa, I se video na pu e ina matua mai ei se fe au lo loto, mo le whailunga ina o le aso kanesa le lalurangi, le World Cancer Day, e whaamanatuina I le aso whao Februari I tausanga te tasi.
O le tamaitai princese wa fastful fatau sangolo na soifua na whaamaonia le afia le kānesa le rua tau sanga taluai ma ua ia whaamalo si au ia i lato umalo o a afia le ngase ia si la fia e leo na o lato o lo fea ngai ma mawhatianga ma iei teimi e whaalongo nai le fefe ma le lava a o lo iei fo i teimi e malosi ai la ngona nai le anga le lei ma le so tanga matangata. O lea video o tu uina i runga le social media ma ia whaero ai le tāua o le tausinga e meise o le malama ma le wha moe mo i lato ua fia. O whaero fo i le CNN sa whaasoane fo i le tupo Pertania o tupo Salesa i lana fo i whai ngā malanga ma le kānesa ma lana whaafetai le au nanga whaatino e fōma i whaapitoa o tausi soifua le au so e su e ma i lato e o fofua le soifua e fesoson iai i le tonga fitia ma le tausia o tangata ngase i le kānesa. O le treaty po le marienga mulimuli le vao a Amerika ma Lucia e whaatatau i a upenga ni ukiria, wa lata nei ina mai alo na teimi sa whaatulanga i nai, ma ua afuai manisi o popolenga e iu ina toe wa aia fo i le toe wha ma Lucia o le ngao sia o nisi a upenga fou. Pai mai le BBC, o le Strategic Arms Reduction Treaty e whaingo fo i o le New Start na sainia i le lua fese fulu i le vao atunu e lua, sa whaia ina ia fesosoani le tau fia o se taua wha niukiria. Na tapula a i le au whai o a upenga niukiria e ngao sia i tū umai lua i le a whiri masalau di mase fulu. A whai la ai mai ana manienga lea wa tā ua e mai ai le vaya sanei o lona winga o le unga fo i leo le ngāru rue whaatasi o ia atunu i le tau fia o taua e tūlai mai. O le vaya sanei wona ia i e Pope Leo a Amerika ma Lucia i a toe whaafou lea manienga a o tā ua le ripoti se whamatalanga Trump i le mata upule nei le masina na te nei na ia whaero ai le New York Times a whailava e umaleo ngā le marienga o lona winga ua uma e toi whai fo i seisi marienga e siri atu. Pai mai Lucia o seisi marienga whaapea toi whai e le rumanai e au lava o nao fiai maisi atunu o Europa e pei o wharani ma le United Kingdom. Wa li patere vasa nei le whai o ni whaatala noanga i lungo le telefoni po le video call a le taitai o saina o Xi Jinping ma le presidente o Lucia o Vladimir Putin ma o whaatala noai le ngā rue wa walalata o Moscow mo Beijing ma o laso o tanga nga i a Amerika. Ta ua le taliaina e Putin o se walauria mai saina e malangatu iai i le tausanga nei e whaeroa fo i le Nine News na una ia taitai o le atu Europa le atu o saina mai tausanga o te aina ia whaamuta loa lana langolango ia Lucia e ui o Lucia le paanga tautamau ainga o pito malosia saina. O le tele o isi atu sa whapaanga ma Amerika ma wawala lata fo iso o tanga wa nga ia sa ili nisi awa noa nga ia saina i le mai ai o fete na inga ma Donald Trump i mata upu tau tariffs po la fonga wha o popo i oloa e mai se ai o wha mata ua Trump e ave wha malosia Greenland se vaengo Denmark. Vai mai Putin ele o ngā tutonu o le telo le maulu ngā ma la lo wha avao malo o lo tu mau pea ma mau waa le sotanga i le vao Moscow ma Beijing. I Ausitalia, ua whenga iei nei le komite o lo tu whaasia tāpenanga mo le Olimpeka lua whetolu spulurua ma le telo le mau fesili mai le komite whaavau malo le Olimpeka le IOC po le International Olympic Committee. Pe whaamata o atu lea taimi ua mai a tāpenaina no fuanga mo le whaamoemoe. O Brisbane i Australia le whaamoemoe tali malo i tālonga nei le Olimpeka i le lua whetolu lua a wata ue ripoti le whaeloane se sui o le komite tāpenanga o Andrew Leveres o lo iei nisi tau wha o popo mo meo lo tāpena, a lo sa o lava le tu o lo anga iei tāpenanga. Wai mai o le teimina whai ai le presentation a Brisbane i le komiti na tu i whesiri ane ai i le tūlanga e whaatatau i no fuanga o le a wha o ngā mō tālonga pe o atu iei ua le lei tāpena. Wai mai Leveres e ui ilu i tau i le paketi maisi mā fuanga a lo tau ma whai malo si pēle lātou komiti i o atu iei ua tāpena ina mea uma. Ma le tala muni mai to e lau, wa ngai tangata nu o to e lau i le soe whaia lātou palota, ina ua mawhai na whaatonu ina lea wha moe talu mai winga lo wao le tau, sa iai na whaatua iai, ma le waa na awe nei pusa palota e le teimina tuana iatu sa fuafua e whaatonu inai. O palota uma le awhai e nukunonu a tafu whakaofo, a maisa ia pia mo tangata to e lau o lo au mau i Samoa.
E sidia ma le afe ono se lau tangata o lo au mau i to e lau, mai a mata mawhai o na pālota le tangata pe a au sia le sifulwalu tausanga, ai te tau na au sia le toru su lima tausanga o le matua o le soifua, o na mawhai leo na tau wā o se sui le pālota. E te tau foi o na umia se tu sifulau New Zealand, ma wau mau i to e lau i le titifo i le lua tausanga. Pai mai o le tausanga le nei a to i eile se lau tausanga, talua na avea to e lau o se territory o New Zealand. Tala ia le radio sa momo lau whafonga mai le nei fo iaso, manuia ngā nuenga o whenga ia.